mo wa di ni chabiet ene lo dano tio ki chwe matut dak matut pingo pi ma kitika waje ne ki okay ngoma pa le te der ma giti beri pa kombeti ni ra rio ma nge ku bino ki chwe madit bor lawi Rwodi ma bino ne o bino ma pat wi po bino ene mu onyo ako kan uting mu duro ki bino kede gang pa ke kal joli ento kubeti jomangiti gam monyo chimo wang dana magul ken gang magu bino ka bor lawi Rwodi kiti wache bino ene po bino nyo po wate mabe dak maleng ikit me kaka pa joli ko win kong tam parot Nelson Obina karchel ki Archbishop Odama ikum lok ene kada ko duk Kamgi ukatima pea dida kao no gamente uloko lok eno ni magu yobuni koni lok matalo pa Prime Minister pe ukati meru gik i cabinet kuja pe ukati binu no binu mabe ento kid mo binu kere ene po wote mabe ungeo kid mechik mala Rwodi kat to ma fu to na to ya pe oye chago adon undo team to from man binu kere gam Rwodi en notiet on bal madit to 12 kid maladit karan madit pe woro lo kere en tibal wan ma chago tela don kano un pem po genwa no pora mo tingo ne kit mo uno tim kere enta miro no eni yo ma uno kwanyo binu kichan po beri lo ti mabe iket me achuri dok bene wan ma chalo tele dini ikit ma me o bene me tele dini bene chik pe ye mi ki wot kichan to chalo dini be pe ye pien dini ti mi kweyo lo wot bene wot mo ne ni en mi kweyo lo pe ki binu po kichan to Dapat kena bino pak Prime Minister, mana bino yang Apaa, bino yang mau orang ini ke Queen, itu dia kalau lupa pe, itu bino. Wah anak lawan di bawah bino pak Prime Minister ko waco orang Lwak, tahu ngel mana? Tahu ngel mana? Anak bino kita nak mungkin ada ready. Nila di Prime Minister biri tuai yang tekor kawat lok rumah erwa capke cuman orang dulu kari yang kau dulu yang dia main kau tak Afoy de 12 meneno chal kidwan matie kakati anone pat iwini lok pa Archbishop John Baptist Odama kamaleng magite wachenene ni lok ger eni lokati ma lok eni pechuer chuin alote der me ya pa ke ken eto dana wen ka pa chulio wen eto yo ma ke bino ke dani cha ma wan wen wana kan lok meetingo Canduk ere no po bere lokati America gam tam ko kum lok eni petama ero tampa Lwak eni ano ludira chieli Bishop Sheikh kitagulo kwerni ene ludira chiel ikare ma Jacob Olanya utoa kwede maki wachi achuli tika kumu ma dano tika yet dano tika lok ma raju ni kono ke miyo poison kono ke timo gena ngo gamente wachi tek ngat mo ke no wachi ni ke Olanya ke nego ke poison ke be mago gene gen jo achiel ma ko karo go lok ke gamente mi rupu ber chela tena ngat la dit ma premier fon achuli tika yo ma pat ma ke ko kwede Lyel onyo ke ko ta mukene ko no kuma mukene ko no kitika boloki dule mukene ko no kitika ngo mukene ko no kiti yet mero kita ki ko Lyel donc jo apatin gu agu bino gutika kumu kita gu bino ko ni no gitamni eni ramati ko peroge ki yinga chel o ko Lyel gange kita tama ko ngari odi ngari eken ni piemeti Coffin no raj pat lokini lokada rama ye kere endo lok makiti me wenyi kiti wachenene ikaka pa choli la Rwodi pe cherwa Lyel Lyel funyen if it is based on culture it is okay kani kitimo raj gubino kwere if it is that in anova
in activism makaluni luen petwer padani civil activism itinyu gen matie to show your expression kake tinyu Coffin adek ene kelo peke tinyu Lyel ke kelo Rwot at illustration pa jone mi nyutne in that advanced activism acting gitika nyutne nen chalwa o level eni airport wa tinyu Lyel madiak en wa kelo Rwot wa o level eni kapi wa mete wono bi o komwa eta ma football o kenyu wa tiko lok enyo donc kato Kicayo tam padano kita gen ge loko kwede chalo lo tela dini gen go chere orlega go chite ma meggi ki bible lakin gang mu ngeni en duane no peni this discussion is coming because of the Coffin and because of the Coffin the voice of Apaa will be heard it is an expression and the journalist atiyu ke camera ke duana mi lok la marchil tiyu ke camera mi chalo lokke la go chil matimo ate go chil ka chalo la way bedi music go music kakaro forms of expressions are varied depending on who is sending which message and where. Itamu ino gino moti ma part mano do teder ma pa gira matinga ni ma part ki Coffin ko. Chidon kala chenja megeni ko the best way ma mege o loko ko yenyi maronda anyakarima lo nyubo gi goyo ki dule gu wor mo nerni. That was their expression. We are not going to suffocate anyone on his actions to send his message. Roma ko berika wachi ni peke chola. If I am complaining, for example, ni peke chola mochara ono mirachitoti an motaka pa boss. If that is the best way to express my interest, I will do what I feel is right for me, not what you think is right for you. No, if I feel ni that is the right one. Ni polkar ke team game metam no romo beru bepi in ento people harmony because we all have our different ways of expressing interest. It in anyway. And kita watch kwene ni the world is communicating. But amar lokini ena kamo ni da ko gwenya manak. Irama tim gino mo no bepi in enta pe be surrounding ma megi environment ma megi tela pa megi lutin ma megi di calm ma megi in an environment where leaders need to be pushed. There's sometimes my team get maklone radical mi chor tok lo tela ba ko nene do o level mama nen chalo do loyo kiyo kapi ku kar katimone we are getting to the extreme. Energy mar party money. Kiriamo gi kare money go cher go camping UN office. Ni ana de money go go doctor. Go bino this time go mo tam gi wachini one pe way logo ki ngar mo ken. One way tiu Coffin no bolu kenyu wa kero bet kenyu. That is their form of expression. Kono ke logo kari kono pick logo kari gi gena go temoni one oti kum. To pajutie. That is communication. In the world of art and communication, not all of us, penny one way or logo level chain. Jomo logo mageti koko, I am picking this from the expression Emma. I want Jomatika Nano to quote me right. Atika kwanyu gini malupa kikit maki beruka lokwere maki owe level maki chawachi alutina chuli matina tika lokata lok makoma emiro dong ilu diru wapenye kekana wachini lu diru na yangagi. Do we have even role models? If the role models are there, pingogi kuor kong kichor to gachora kagi bini lok kitiego katie. I am not saying for the current situation. Ento current situation lo char mago bino en Emma. They are not mad people. Joma wigi tiyu benagin mago bino go bino magin yang benagin ngwa makati timone. Donc kumbeti gen kwa chini wanong lo charong wati lyen. Won motien go lok piwa. Lo da katui ma be twa eni mera tama megwa KT kitami ma pak e kom lok ma pa ma la wo ma ya Lukin gang ne ya pa guti mud Canduk Coffin gu bian gu kero idikal pa lawi Rwodi kumbeti Archbishop Karachelo ki Bishop Rwot Nelson bian agiti wache eni lok ma nyokit makiti ne kere poti ne